Sonong tatuong kumadati din sanan atau patilang busom kano misi sa takod isang sambayan. Kinurahingan isong kerajaan sorga kung sikaw do timpu diti katanduli kaguhaid kapag yampay mayati kay sisan panambarasan dat ay salam mo tinaruda dusun mangimbulay dat sentob na po di panambarasan di kapiyontok nagi moydah dat samok dahay ngigito katumbayaan kumadya. Palagos dahay gisambat patibus sa kandalanon amuda arubat iti kasiwatan ng timpo dat aguna dahay dat atong bayno. Tinasambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Paingkuran na tabar tatong bayno, tumbayan ako dot ay ang simbayan takanati haramang kuy siyodo pwede harimang kuy nakodop na dimandad kadit ay pagibaras-barasan di gulod hila guru po wasapot akitoko haro nagiday karait dot pagulian da kagoy jam kalimod minsusuap nga puji Tuhan tu patilambus si kasariit bacaan domonikid kasuabon di kandalan naman tadat di mission mantada harohot di kasiwatan di hom asano memberid haro boki saya kira na punad ay sa gumuli ta kay kagula nga dadamot taharo pakasarim ay patiki dan tokondo tumikid toko sa kiranda opanu na diyam ay ani bila kuren magilapaw-lapaw na di katutukan Iho nga nakodo pa kuna diti nud tapot kapiya mi bobo rasidi karuhang ko do pa kuno kadisim ay suti kadi bayno kasi intay ko nga samok no jam kasiyam ko basa na ni kodop mo osapung pum kodop lagi pukulapan milahi modop nga aputan na tadop pateno may to ko po imbulaya nunuhot panambarasan na tatong bayno it mangigit tatulod panambarasan dat panginginsok dat tambalut mana pala dan berasa Malayo nga itakanan mantadat kaumbalutan tekanan rakan sebaya timpu na padendo ay iso ikapamuritan dat ay gitan dot kawaya orang dati mungkin do kita teka nawayaan do ko sendiri lebih pun dot sikulan mengirad sikulan dot asiriba teka sikulan dot nang kagayo sekolah menengah sikulah rendah teka sikulah tinggi mengira nga gaduduh na padiham har na padila kamayan dat bully membuli kada berasad muntakil tanganak no gisompiah dat ay isuang da karaja
nga iti napakamayan na mambuli haro ikadaw mantad ka waguh ko diri kay kinena ni di hiri karajawon hiri na di iya na padi nga ay umang-umangan tamod-tamodon tay ko pakamuamuan dit tambalot nga pakaraja nga iso na pahit asaru takon orang awam ilo na tanganak sangin sikul labi panda dat mentaki hiri na sekolah menengah harana pahi mandi kaumbalutan paintalango ito nga video dat buli ato kay yodit yodit si panumbuk ako na si panumbuk ako na dadit ipambuli nga akon ni ko ang kuwatir ibo akon ko ang kuwatir nga ko dahil kinatambirango na didid magiuhop ya iri ko kuan na tidit iyan dadi o kita ko na po ay yodit hinoh ko pa diri man ko pa pinadalay manumbuk ka yodi katigir bo katigir mikun osyanan nga sarahan nun dadat musaraw ta kuno sakirad inapay tangan na kaumangan idi nga dia datanak nunuh dahi man no pendalano teko kumukuro kapag inapay tanak idi nga itanak no pintumbukan pintandangan pimbabagan papidunsongon paingilih no ngon papansakay nga tulo ay ir na kumon kud ko kita ko tiri si panumbok na ko kita iki alihuan na pumositar tumbayan ako iyo kayo nga iya di nga iwo iyati sebagai molohing haron na po kapurimanan osyanan toko ay iti di kobi toko dat sakira ino pahit umang-umangan idi nga tanak dati tokoy agayo numuti at cabaran hirdi kano ta kapod mamusus di ginawod ay sabar sakira ino pay kanta kandi nga itaguangan dumato tay ko kauli itanak no nga ay day siya papaylo nga harodi o kita nutir dit no nga kotomo numangan ko pa yung kuro ay numuti asangalan no ginawo tapot ka piyo no kadid itinapot kamoyan daw buli ang panginginsak iti kaumbalutan nga iso it kabaling kahangan dat tapot mo ti kapitid haro ataguangan nila tanganak dati pubay no nga ano ilanom apakanto nakorikotot ay itanak no nga montok ko pod tanganak kasuayam haron no kubal hali piad o kita no padati rihom ay miagalidit ay dadi agat ko piyo o gumuti bansa ilo bo ilo buli ang panginginsok haro inapay kumuan ko didite no nga gisom indot irin pa dim gisom bi kuruyukan no pagiuhupan pintandangan pintumbukan tay ko pa yung kuro bimpansakan irin na po nga iso mantad ko iri nga gumu polo haro hiit buli hari panginginsak kot ay mumang nga milam momonsed ina pa tanganak natin amoy sikul bobos man ngay pinsaputay sopon pikoton no magindo yun makisapot na pa ko mamanaw may sikul uhatanom na kuro ay papasunod to ilo na pagyabuli tay ka panginginsak ko ay tambalutilo nga magisuway-suway
memang haron lagi mangumang ket mangumanggit tanganak nga haro ihit mano po tao mo da panginsok gisambot inapundi tanganak nga isay na kaylod o tingayaman o gumo ti gala panginginsak ilo ay haro higay mangumangumanggot panampakay mangumangumang kantong kumbala ko man kuhon soro kasahari ko dit taon hopod di matu taon ko di umang-umangan na pasal na tabok timpunan na po ay boras sa tao mod alaid mo ti di nga mo di igit ti tabok no mangumang-umang ato koy inapahimong mangmang di nga it akawasat daraja ko ya sopod po taon daraja 4 imong mangmang dia i daraja 5 ha koy kala takita no tok nakapanumbok mo ti kapiyad tanga antakan di tanganak wala idi minangumang-umang doho nga ano mo ti gadi natumbukan kabuli kari mo numbok la sikulan paing kurita nga sigo-sigo paing kura patapat kayo manumbok kamo tu ino pa di daw din nawayaan nga mantad ko natumbukan ko hitin gumatinda ko pit tadong imong mangwang hirin na di nintan na natan di siya may pang mangwang doho tok umumang pumalo ka matugadi di ikaw balutan dat miagal kay sangin sikul di laid nga gumu ni kaboras sa karay ti pangalaman dilo dat ay umang-umangan harumang umang-umang tok kom sapo kumoti ka mantad di dim ano di lo di katama doho amo nutundo kusay ko tando sumap ko do nga ano di katama ay nga atumbay antakod agumo para landet ay tumugwa nga kantakan niya ganilo iati sebagai molohing sayra dat korongow oilan dati dat harhot kantakan no miya galidit awayaan di tanganak dati nga ino po nako surat dahiti kada toko daw mo boros sa to mod dat nunuka ay batagalin do patalibon na po no patalibon na po papitalib-talibon bono ka tay ko ay tagalat man pusoho yolondo ka sakira na pod miagalid dihit awayaan di tanganak dati inapohi pangunsuban iti nga kada to ko poborosat ay tagal no pusoho nino papitalib-talibon bono ka tu inapoy kanta kanidihom montok na pod di tanganak nga okon ko iso it karalana dat oso nga awayaan dilo misuway dilo awayaan iyati sebagai dat tulundo nga sukod molohing haro na po yung mangumang dati manomboros dati ay paduli to kayo apasa pa kabang na kumangumang ngay si nunununo kutti ka iya dito kaya ti sebagai molohing nga ilo na patanganak harang mangumang-umang ang ngabinginsak bagan nila tanganak ilo jadi kada nadadid it ay tagal po papitalib-talibon mo na mo ka nga iati na po hom
kada intangai kantakan didet okoro it kabolingkahangan idi. Tu sekiranya pod mandati papikoro koroyo iri, taiko adati man pusoho ikantakan idi, nga kalimpupusan taiko katutukan na padi nga momonsed ina pa tanak dati, okon nogi dat miagalidit apang kalyolo dat tumaguang. Om amu indo harohot andelo miloh dat papaboros dati da sekiranya dahara kasari nakuro tu atau kayak pusohon ya dit tidak ambil peduli itu ya dit intangan dati nga sampaping no matoh pangingintong dati. Jadi kemudian dat iati na padi sebagai molohing nga mintong-intong to kodi dat sayrad i na pohit kantakan idim mandati tolak tepi. Kana pod hiti nga man pabagi dati tainuo siasaton poit kantakan idim topot kaped haro kopeng kuro. Tainuon nu jadi borsot ay tainuon da suay diteliti siasat ilaan po kapiyom haro ko pengkuro. Nga oboros pagi di tanah kiri nga memang haro no ri. Oke. Om ginumuan de ikoinsok kit montokot tanganak pia kadao ngaming gayo mingkawas kasari it kampai di tambalut dia lo. Om lobi ko gumu mantad ko it no taguangan dati antakanda iati no panga sinumukod. Nakamaju bagadi ti pamagunan iti boh iti no kakuan dat ang gumu tamo dat kabolingkahangan dat painsuang no lot ay sikulan dati institusi pendidikan dohon no pod pangintangan no kamaju no po iso-iso kino yanon iti masalah iti kabolingkahangan iti karaton pida kadaw nga mumang na maju ulom no kurugya kapir itu yun di mo kamaju no po iso kayo non magiusu-yusuin andari magisusuhut ipendidikan nga mumang maju kahaharan nga mumang maju nga kada toko kasila pot ipiahit karaton nga mumangi maju panasakit mangko nga mumangi maju iri na kumay kumanda taburus o sanong dadid inihit ongos sanong at mumang maju iya dadid di karahian dati nga ako di ko iya di katutukon o insanan na po nga mumang maju tiyan ay tiyan piyati nga nakamaju ikadaw. Jadi ihati na pod ginumayo lobi pa kanto hit yo kayo hit 60-an no dondo teko sinumikul ko nga pengko hiti kamondat buli do kayo nawayaan haro hiko peng aiso ini nga piagalon to kono pot kotoronong katanganak dit iati o ginumayo itit koboboyuhon da tanganak kot dondo tok osadu numutigya piagalane haro no kapya piswayan senang diatur to kayati ako hindi mo ko osanong kapya nga piagalon no pot titimpubay nom aya yudit agayon nga kapya cabaran iti dondo lah adi ngay bilang manaput bo
Aku kurdarit au buli milo potan dulian da kaguhit au buli manaput dala nigyat ti mola hinggat mada iati giyahi madad harahat manaput dahil sikulan nga oy misuai ti mola hingga di iati om iti dondo bo antakan na pod iati a ginumayo nasaput kad hila sikulan muli ka pasunudan do mola hingno saputan ka nagi kago gi inno nagi adia ka nah kapet sap mani kago di mola hing saputo jadi asaput kena pendir sikulan nom kada lagi pailo imolahing tu taokon lagi tambahan mai ku kago tambahai ka nga i pananapot dielo irini minamon say dati iati no po nga kinatutukan no po dati nga sebagai tulun i pananapot ita nga sigu-sigu pino po minamon say dati iati no po dondo nga tulun nga itoko kaboboyhon dati nga tulun dondo na po pengkura mano po jantik kadi daw malayo nga hilaw na pulis ako ngayon dati akan na po ka di nga kasuwang na dihirid ang Facebook ka viral no iti sigu do dia puing ka SMK nga to kom famous samo ti ay tok jadi ilo na kantakan na piswayan timpu di nakatalibom iti timpu do bayno ino pa'y tanganak dati di nga iswang po pangintangan di kaum balutan di ulo karait kabuli ang panginginsok papakamu amu nga agu muaralan miagal na ko panampakay ita kanon di ulo miampain isay ulo damunang kiam balut ang pengkuran angkut pangintangan dat tanganak sikul kumadi ulo jadi haron lagi kadauhot ay cabaran dia lo dot sayrad magindalan sayrad ako taguang kasuwang do iso okinenon miagal ko iti tonga sikulan pango asrama ino pa'y kaboboyuhon dati sebagai datulun mangirad iti tanganak tay ka iati pe nung kalotaw nung kalohing nga kiginawa takod otarimo ditulun dat hirid kining kokoton dati kinenon iyoho nakalahing sayra da koriko tahiti magihu makoy ralandat moy iyoho na po nga otarimo ako di kaumbolutan tay ko tangolun dahiti sayra da kasawo magihum to karalan dot moy iati na pa nga otarimo dot hirik karuaragah dit tiwanon tay ko nga tipagon tiparon no sakira na po dot iyo dihot tamodon dati nga irinon dot nunu na pa idilad kaubasanan mantad ko manuh tokod otarimo dilom iati nga tumanud na di kaubasanan dilo ila tanganak dati nga kawaya na gid miya galid di sayra dat kambaluti kambalutan mantad ko manuhisiyod otarimo hidit isa o kumpulan isa tinimungan da tambalut daw itanganak sikul suway nunu na pandaman di tanganak sikul nga isyo nga tumanud tu manuisiyod otarimo dihiri kumpulan iri no ngayot wakon na kaboling kahanganom dohon po punbayanam iri no kakuaan dat ino pa'y tanganak dati nga ay kawaya iti masaala disiplin tu iso na pumanta di nga manuisiyod
tarimo ni dit kombolutan daw. Jadi nununo poy paburuan di tambalut ihaw nga tumanod. Arat patay kapoy kura nga moy tarimo ha tamodenem ay tumanod dit ay pendalanan di kombolutan daw. Bah, jadi ihati inong kalau tahu nga iha di gi ay di osanonggot akoy di kotim mo tongoin san ka. Buang batuh kono gadi ko piya. Ako di aura mati ti kombolutan dati. Kanan dedit. May pagagangat pononunsog. May pubondo ko piya santiim boh ka. Nakumbala kun nako ngayon isa o kawin. Idi pangantinat ay patumpalihan dit popay numbi suki. Ako nagadi ko iya no di ko piyat aura mati lo raja sehari dati bay no man pubondo ko piya santiim boh. Tu akan pa di mo nginom nga adi aura mat. Pengkuro dit di. Manud at mantada manukod atari mo hindit tulun na hiri. Minumbal di kasari. Tanganak dati nga isay na kailon iri kakuaan dat ay kailon na di ngay manhigup mo ginom. Kailo di amoy sikul ponteng. Moy man ko sikul nga sayra no pod kari ka trisikulan kailo gumuli. Ay man kumuli di walay moy lisok. Muli pondi ka gumuanam isya nga muli lagi. Nakuro itambalot daw nga iya di tumano di siya. Halip ya miagalidi nga ino po hikanta kano miagalidi hom ay milod minomon said ino po ikamulakan dati nga katutukan no po nga iswang karutumon. Karutumon omnogi gisom nundad haranga nunday kawaya iti kamuna anxiety kamurungan. Ino panday auruan kapyadi nga haron nandohit may patay, bunuh diri. Ang tadi din pengkura takadid iyati sa bagwang iti kantakan iti karaitit kombolutan datanganak. Malumbala sumakatat YouTube boy gi. Okay. Iso pong patapikon to kandad iso ang rohani. Iyati sebagai molohing patut toko dat ay miboboros sa karay titibuli ang pangingin sa kakombolutan miyampayad paingukab kumatanganak dati. Right na po ka paingukabilo nga okon ko mogod-togod, okon ko papakamu-amu, okon ko mogorogo kumaditanganak. Nga iyati kadaw nga makinangom pengkukurohit polambuson it poilon ni siyo kumadati. Milah ta kamomon said nununo pahit ay miyagal ko pomomoinan iswang nununo pakantakan papaindalan lagi kebaktian keluarga mumbal toko dat mangilo paingkukurot monoguang ikantakan hindi. Pakianuan to kay tanganak kumanahakot piro-piro ho kantakan di nawayaan. Papoylo do paingkukuron nawayaan. Iri na pakantad di nga osilid iso ikantakan do paintopot din ino pay tanak no nga no kataguang kapyadit kantakan hindi. Iri na milo momosed ino pay tanak no di nga osilid iso kagu
haranda kaguhot ralan dat okito hom awayaan dat pengkukuran ang kutumaguang di kantakan-kantakan di kosimban om nagi ikain talang isuang na kaposian dilo. Yati sebagai molahing nakumbalta ko na kudat ay menang kiboros om mongilo no kagadi dan kaumulakan dat pemungaran di mengurek ka. Kumbalta kay nangkud may pangukad idi tanganak dati haranangkud iyelo na po nga kawaya iti panginginsok ko kaumbalutan tay ko haran nagiti buli isuang na kaposin dilo. Om paingkukuron nangku iyelo dat ay tinggod dadamo tatimpo diti nga isay na ko ilod kataguang ilo ti kantakan iti. Haray nangku it miloh dilo pakianuan dat panguhupan di paintopot om osonong. Iyati sebagai molohingan ngaingan kailah ta kay nangku hingga paganuan dati dot panghupan om paingkukuron mongia di kantakan idi sayrad sakiranad otopot kapiyad ino pay tanganak dati nga kawaya iti kamondat buli om nagi ipanginginsak ki kaumbalutan delo. Jadi haranang kudit iti no padi buli panguhatan no pati lambus nga harod ipagilitan dati sebagai pananud da kinorohingan. Paingkurod isuang da gereja. Haray katu ti buli. Iyati sebagai pananud da kinorohingan dit. Minsingumbal na monopot tom tumopot tat ay okito dot haroho kalayakan da tumanud da boros kinorohingan. Haray nangkud iti no pabuli ang panginginsak nga awayaan dati isuang kaposian rohani. Ato kayo alimon, igareja piya nga haraw hibo. Nga magisusuay, bagyan dohot ay kaintalangan ni dibo. O kani ko haraw manumbok. O kani ko tidak semestinya ino pa buli di pitonggayon na manumbok. Amo agat ko piyo maku kapurimanan da ino pa buli di nga mantaditit kapurimanan dati ikaboboyuhon ikaposian dati. Miagalit lobi kagat. Kumbala kumintong got tayangan dot don sina. Ngalaid do bo. 30-an pola. Tu atahan po mintong. Bayno no po dim. Mintong nom harana tangoho pada minitom. Ano asangalan do siya dop. Suwain mo tiga di tabulok po. Gisam mo ay o pilim nga ay siya dop. Okon pondod ikorohian. Tayangan. Jadi ino po hit koinsok kidi nga sakirad iyati no po nga awon side kapuriman tokod kasala. Kapuriman tokod painsala toko. Hirinod okon nagit orwali ginaw no didiri. Osonong nagiit umangan. Tu ataga kita rul ay katalib na rin. Nga sakira na po iti pamusarahan, iti kapurimanan dati at ontokon, tok mampus-ampus mo ti kapurimanan hindi. I kapuriman tokod rasa borsala. Ay dogyadit okon ko yoho, iso na hitiyod di. Okon na po ko yohom ay dogyasyo iyolo ka. Jadi miagali kumon ko dito no ino pa dihit itayangan ni nga
Harap ya kasiwatan dit mini mini umang bagia diri boh, mini tumbuk. Jadi ini pada di tiso nga aron dadi kasiwatan si mamatai nga ay sinuan patayo. Pologosan dat isi no polo nga merasa bersalah sa to kom iya di kapia matu ya diri. Kapuriman na di tiso di rasa bersalah. Tu agen wan ingkono yod antakan di. Ningkono ina po habis sarita. Nga iri na di minumon sed angay di milom makan. Nuno na pa di po yung dalanan nga adi siya simbayan na ginawa gisambot kinatutukan na pa di nga naulaw di. Iswa nga gereja nga alan santo kod iti na pa kamoyan dat buli manginsok milon na padam ada haro ay sok dagi ya. Nga haro na polo. Haro na polo kulom na kurulot tumalib. Haro na polo. Kadang-kadang gat mangumang-umang takon panampakay. Khotbah nga umang-umangan takay makusumono. Panampakay, tabuk, gumui, pawayaan dat panginginsak dati umadi kau balutan. Teko ay ihati da sa samad anggota gereja. Mangirad ihati pe nong kolohing haroy kasarit yadi dawlo naging dalat kamulakan ilatanganak. Nga sakirad haro kada takanadad pasilid iso oralando rogondot isumuang iti kantakan monginsok iti gisambot igereja pia nga moginsok-insok toko haro buli do igereja iri nando katutukan dat nando toko na di osan nga ginawad mo iri katamoy sambayang mo ko sambayang nga ako'y otod ka. Iti panginginsok kada takanadad mantoko paburuo kada takanada may gompio isuang dat ay kaisisan natin igereja. Agat tay ko naubasanan na dati nga umbalay ta kakagod minting ubas sa papatalib mangada ilat panginginsok dati kumad kaumbalutan labi pandad isuanggat pelayanan. Ayat to anuan dati isuanggat panambarasan iti mentok ko pangalimpupus isuangga buk Korintus sa kapagulo apat ayat kataluhom apat. Montok na padahom akuli kapia kamoyan hari nangkud iho na patinga odilon aku mantad do kayu tay ko iso mantad do pengadilan da tulun. Kaposian ku pia iti piatinan ku sendiri nga aku iman hakimo. Kakuaan na po nga memang ga iho na po aku ikapuri mandat ay iso-iso kantakan nga okon kamantadi dino da iho na po poton kinorohingan nit mamahakim doho isyo na kinorohingan. Kadang-kadang ko itinupot panginginsok dati nga ay inupoy-poympahan dati di panginginsok nga ihati sendiri. Iri ni kaman namang hakimi hingga damagano takod ay tinandati anuan dati kapagalan kumada tulun da suway gisang mamimbulay nanday ginawad buli-buli ako po iho kay siyo ka. Ino pandahit
tinan dati kaboboyhon dati di nga gunoon dati ay moy pagalan berarti di ba pagalan o silid isa o rujukan pangilaan kumatulon na suway iri na kasuwang takatit kamuyan ng mga hakimi manginsok memberita kanan memberita kanan wala manginsak ilo manginsok ako imatid ako tidon do kon ko panswagi manginsak ipapakamu amo it manosol volatil jadi ino po hit ay buli ka daw di sumano tay ka panginginsak nga haron lagi it kapurimanan dahirin iyaw na po nga poy mahamaha ko it tambalot daw tay katulon na suway kasuwang na di kamondat mamahakim ito di ino po it hakim dati nga kinorohingan ka timpo da bayno o gumu gatit mila dati pawayaan dat ay tumaguang iti kamonda buli iso na po nga ilot tango sigu dati iyahay sebagai mulahing nga to kom alansan humarap o iyahay tango sigu dat sayra da haro pasunudan di tanganak haro kapurimanan di ulad it iya dit insakon umang-umangan iho na po masaharo ko misunod haron na po hot keperluan no sekirad haram mangumang-umang dia manatama dia pailon na sigu do kayo kang pailon na sigu kelas guru kelas ino padahit lansanon dahay sebagai mulahing nga ino padandit sigu iding imanginga iding nga haro nadanday di siya po indalanon dat ay mued ino pa ikantakan idihom ada pasugut katilambus kago iri na day harapon dahil sebagai mulahing akan depan na kairi moy takon nagyandad ako pulis ilo na ngay katutukan itit ay timpo dadandad tumuguang ilo kantakan katakan labi pun dati kamundat buli paingkan nagi kadawd isuang da gereja nga alansan to ko dot kada to ko no paginsok kada nagisamba ino pay panginginsak idi nga manggit karutumon manggigit katingayaman kapurimanan di taasanong gisambot ino pandit anggota gereja nga anda ko pud may sambayang dalani di panginginsok may to kono umbalay manimban pakaboboyhon dati sa kirano dat timpo iti iyati na po nga sangulunit mila kamoyan na manginginsok kat kaumbalutan nagi iswang piada gereja kada dati may patilambuso kada dati gompyo ikaboboyhon na miyagalid sa kirod iya di tako atumbayan ako itanganak dati nga mamit tagyan dad kaboboyohon dati dam yagalin di haro kantakan kawaya to kadted di nga paingkuroh piya itinapok kamuyan ng mangampun harati maaf nga iso no hit agati kadawd isuang dat ay tumaguang to katikantakan daw buli ipangingisak pangumangumangat kabalutan nga kasap kano po mangampun di siyam atukay iho nga hormat tumabi to kuno ay sakiran iya dihit awayaan ang pendalanan di kabalutan do ako ni mati ko sanong-sanong ilat kapurimanan na tilulo ay ampunan na po sildo tokay
handama ni mo ti kasari, sorowi, hali piadet haro ti Columbus datid ampunan ni siya, maafkan dia, kanga sebagai tulun na kaubasan, ino po kanta kanidim, mimbulay kasarid ipamuhandaman datid, sumala ta sumono, nga, nuno na po awayan dati, karay tilot kamunat panginsak ko papakamu amu, makiano to kakagarasan na kinurahingan, moy dot kano to kad mo nalibamban nila kanta kanila pati lang busta kay kano po pendalandat kapasyan dati miyaga na kawasanan. Wahitian ta kan dati panamarasan na tatong may no. Tumbayan ako dat agumu padahot ay aralan dat tumaguang nila kanta kanila. Puji Tuhan, tu akan naka mamusaraw takad nunuhat ay pangihad dati lakantakan nga ina po ilobi kapanting nga okon ko iyati tukang buli. Akon nagi ko iyati manginginsak ko kambalutan akon nagi ko iyati papakamu amu dat kambalutan dati. Bahkanaw misisa takad isang samayang. Kinarahingan isang kadyan sorga kung sikaw dat panambarasan tatong gabay no. Ikarait dat kaboboyuhon dahay sebagai dat pananud kinarahingan dat hara timpu-timpu iyahin po nga popoburu di karaton gisambot ino po tambalut kambalutan dahay dasuay nga kapuriman nila da oinsok nagi mangumangan da kapasyan nila. Hara na pa'y kapuriman dahay dat ay pa'y maha-maha nga kada palaga say kanta kandidat momonsed ay gisambo ihay na pa nga papakamu amu na tulun na suway ang manginsak na tulun na suway. Halip yan hara kalamukan dahay nga tumayan had mantad pang hupan no iri na pa di nga ano dahay sa hapon pasilihay tulun-tulun dit apusaw do kamalutan dahay. Kung sikaw nagi mantadet sa kadung dito nga mangingya ang asigut hingga na po dat manghup nagi papaindalan dat tugas-tugas dilad manikita daw mantakot tanganak ngay dahay uhupay nila dat tumagwang nupot kabaling kahangan tengka nagi paindalan nila dat tugas dilo dat itimpo-timpo antakan dat paindalan nila kapasyon nagi tugas dilo manikita daw. Atong nabay no, kung sikaw to tamangan may hay, gisang maswab, pasikayam yung pa'y kasihatan datinan, papaburo na gidat ay buru-buruan dahay duman kita daw. Tinasambayang dahay, iso ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati, kapiruba ta kakagudot tatong suwab sa kiranad ay sa kabaling kahangan ay sa karanda hitidit pukul 5 na maturdi nga puji Tuhan to natanduli ilat piramutan dati alan sandat alumis da kago piramutan dati data daw da suwab tatuang suwab ina ko po